Legisha Longnao bing Saklak haya kala ngaching champai lak haya tam hili ina tada iwi ningli chuk mazida kle kala hita ka pani ga da ka phaning tuikur tu yara ka ni tada share sangai COVID-19 na ima tangkul mang maning la okti dong go huptali ngaching champai lak na situation create sa da kliwalong hili ithum kathada response ara ithum kathada akha eina akha khangkhuimi ngorok kalitum akha eina akha kathada phaningmi ngorok kla ka chumram ni tiaw mai kathada iwi chukamze akani share sangai rimai thui da hidaga phani ga gaji points bing matarang laka imatangkul mi yurhi awa yu thotaina ithum na kasai ga machuk yang ka Sailam lak kaya, mishai mi mangthai lak kaya, mi yurne. Akha na ka wang sak lak kaya na phaning kamiya, mi yurne. Hiya man sak lak kaya, ngashan lak kaya. Chita da sada, ina itum ni ning pam ni tata hai mi kangai, kala phaning sak kangai, tu yar tu kur akale. Itumwi lungli chat na lak kaya, akha ina ka khangating, akha ina ka grit kasa, akha ina ka samang kharjan ka sahi na ma pazaira da khangating aina khangana ina hopoke kata khnai matei la phone la sangrog ka itum na first khangani na ma pazaira na shima pazaira kla dang hane khongnai naw bing lang han ro ka good morning aina greet ma sangrog ne na shima pazaira ma hang pokai ra dang hane awai na ya da khanghani iwiwang thukla khai ka khlat le le shit sangai kyuwang hla cha ka Nama pasai rakla da khangating hiva. I am very concerned about your well-being. Nama zathura ka issue li za se ina mi za kai. Na hangwai mlai thura ka ina set mi ga da khang na da ya khui. Chuwangai na achi ka tha tam hili. Ithum tang kunao shimshong mang ka chot mening la. Apam ngatai ngata dali city ngatai ngata dali or India makan na ga tra ka. Ithum lockdown ka sa wi wangai na. Tha da chot lai ni dekla tam hili. Hiwi aman saklak hai khangating hi nama pazai rakla ji hi hiwi thuklak hai meaning hi itum ngwam khui laga machuk khui kal implement ga sawa tam ngasang sak ngai kal hi shi tangkul mang maning la mi ga tei li la man khui kang sak ka khama tha akhana kwang machuk khami ji hen hapok ngai itum makhum khawai kal ga chot ka chang phung dak le phung rip khawai yang sang mi khawai da Longnao bing na kathana bing na church na makok mi laga apong ayuraya tra kaina relief outreach traga hotna dale kasala sababam lak dale chiwi lungi na chuk mazilaga ajonang first phase lockdown 21 days ko baire ar second phase lockdown hi ajina ka khni thanga da chat pokaire ithumwi ka chothi choda jaga chot sang mai khaya tam ne malung ringe jaga ring sang khmaya tam ne achi ithumwi khanang da gaza dak le mi mau hi musuida la chung sang dele maya sang dele kathi hi musuida la maya sang man dele chiwi wangai na hi gatha tam hili itum gatha da miyur ak gang sawe aman ga sak tangkul na ga sawe aman ga sak hi itum gatha da phongshok ngor kala ga ji ina chuk mzilaga effort mi da klei kala mobilize al ga relief campaign ta outreach sa da klei ga tong ga yiwi lungli iwi ka phaning liwa points bati na phaning khui hi gatha da sa pai rakla ga ji hi tha da yu chu khamji hangai ithum ne effort track hi centralize hadale kha kashapai na tang da ithum mui relief kala outreach kala akhain aka shepa sami rok ta khangkhuing rok ta kli effective sa lakaina sa ga surgery ra kha kala hi matha se kaina ithum target grouping ni kala right beneficiary bring reach out sa ra je ra kha yu chu khamjili decentralize ka sa hi na effective sami twigi method kala approach ni ga da khui because idum centralize agrioba example tangkul now ukrul district makan naga city ngatai li ot kasa lai katambing hi shan guiser ga inamong ga it will be easily above 20,000 is centralized salaga idum the effort kamitran I think 4-5 crores a month will not be enough in any way kal itum karan ga ja mobilize sara are in 4-5 crores hang the li hi ka shak zaw yong basic needs we wang hang the clean then apart from that Traka terkar sa lai sara te hi centralized sa tran ba ithum khalat rit nai da ma phung thar la shop ni ga de ye phaning
Anyway, my big idea is if we decentralize, ithum na decentralize hairaka, ithum tergar gasaji mathamai da thegui shapra, kala saktak leji mathamai da shepa sami paira di ishit sangai. Kathada decentralize sa paira klag ji create sada. Eva institution motiving chili remade with the institution of family kajili decentralization approach li hina create sada hangai. Shimkhur aga gasawi responsibilities, kala Shimkhur aga gasawi aman gasagi higdada mili realize gasa sambang sakngai. For example, chanjam sada ishi Shimkhur li ina amakrne, kala ishawa ma wan sa theo ina avala sala sada pamda kling. Ishi jinawra chungla kai. Araza zang saraga ishi tradamati ne. Tradamati li in my humble capacity ina hey issue ka sakapai lega I le de lego in yang sang mi ge. Ishi mukum gawai in a shepa sami by sami ge the chi example in a saw the kangbam ning chi responsibilities ne. Chi tagamai each family na chi the responsibilities queer ga. The family of institution hina hidada ithum kalata rinming saksha bairaga. I think the community, the society, the church will not be burdened by our family's need, by your family's need. Kachi hang mang mada Shimkhur kai ka thang lang phai laga the less fortunate sa kamai sak kamai leibam lako chi wiwangai na chi thada makhar chi bing wiwang iwi chukamzi the second institution hina deal sa paini ka da phani, and that is village khu ji hi ithum village republic ji awo ayu thodai na village ji self reliant ne khalat self sustain sakshap wi institution ne hiwa kala achuya ta milila I khangkhuimi phungthar naw ne chuwangai na ina khangkhuimi phungthar naw gang sada irresponsibility I Shimkhur makan chok lag in yuram naw bing ta shepa sami baira no respective khuli nan ga shepa sami baira lag ji ithum na chu institution exercise sa shik ja example I Guwahati li pam da kleine ishi khangkhuimi phungthar naw hili shimla mati pam da le in my capacity atum ni nang thingai na tum ga sakapai lela shimlak mati ngai chai ishina aga zangai re khani na gatam naw ne akhana akharana ayarang leili otsachat prevena rani likapam ina shi kuthumni jo ga sakapai lega ka hangra mi lo ramnawa ka sadi ithum yangsang rok sa ga ji hi ina thada chi yu chongain offer ga sane takamai na ithum ga tong na ka cha ramnaw bingni cha yangsang shabai ra kha ithum ilungni tarkar ga sa at least ka shagaza kala basic needs bing hiwa ithum cha da shepa sang rok pai ni ga kala lockdown ya da ledak leili ithum sustain sa pai ni ga da ye khui Kagthum institution na the institution of faith church ithumi Vivrana lishla kai na Manipur state li reshirin li phaikar kar khre mihura kang sa da Vivrana kapangkhui chui khamatha chui aman ga saki higtha tam hili ithum apong katong haina thada exercise ka sa kala ithum phong shok atam ne di khui chui wangai na church bingina kala ithum economy studies ha ga ithum tangkhul naw bing wang church economy in a stable samai thui church we lansin na changmai thui ithum we khu dong liang ma laga higtha atam hili the church needs to rise up to the occasion and see to it that member ga dong ga like tam zat dakle otsa zat dakle bing tarkar ga sa bing jile hey ithum leide le kho ithum ni yangsang miran ko ithum na shepa sa miran ko ithum ni ka jihan mi lo ithum ni khang thing lo khang kaw lo da church we kernau bing ga thana bing na church we institution hi exercise sa laga reach out sa shik jiwa in the pning laga kibag shi mo khum gi je de phaning ai kibag shi ga van ga mok thui je de khui chi chu institution ni khanaw sa da the institution of community ithum tang khul mi yura ga sa da Shimkhur akana ina myang sang khar tran kala village akana village kala to lungni myang sang khar tran kala church na la exhaust ha kai tran resources ka donga ithum community we aspect hi so community we institution hili village authority le re kala chili hakamai je long phang long re le ra ya te hibing hina mobilize sak by sal marwi la sapapam de le ka chungmai da ithum political leaders being kala ithum ngashan wi lungi ithum ne shitsang bai jahan ga bai bing hina ithum level c needs being escalate sama man je na hibing na on a higher level yang sang miao shi jiwa when it comes to sustenance when it comes to at least receiving our basic needs on our day to day basis jeraka
ฮิวอินสติทิวชันมาตีหินะอิทุมมีอย่างสังไปเอานี่กะก็เลยอิทุมมีล็อกดาวน์เลยแล้วก็ COVID-19 เนี่ยอิทุมมีเอฟเฟกต์ซาลกับปั๊มเสร็จแล้วเลยลงฮิลีอีว่าฮีอินสติทิวชันมาตีฮี decentralization ซาลกับ exercise กับซาตรันอิทุมมี burden เลยสุดท้ายมีระอิทุมมี objective oriented เลยสามีระ implementation นี่เลย realistic สามีระ reasonable สามีระก็เลยแต่การกับซาบิงจิลิละว่าจะชอบนี่กะแต่พนิงเดออินฮีทัดเดออาชีอิทุมมีอะไรสักล้าใครเนอะเงินชิงจามล้าใครเนอะไทยจามไปล้าใครเนอะเลยเด็กเลยแต่มิงลีอิทุมตั้งคนเอาก็จะอาใครน่ากับพนิงนี่เลยก็อีวี opinion นี่ share ซาก็อิทุมฮิลมาจุกไปนี่กะแต่จุกฮีแต่หังข้างไงนี่นะทุมนี่นะทุมมันเคยปั๊มก็ต้องลีวิวราลีพนิงุงเดอก็เลยวิวราลูกคำเช่นเลยก็ชีนช็อปเปอร์เดอชิดก็สังวิลงนี่อิทุมอาใครน่าก็เงินทิ้งนี่เซ่น่ามาพะใจเรื่องเลยน่าก็ท่าเดเลยก็เลยจีเจนวินซาอะไรเนาะข้างนี้อาทำซาเดอริวรานะอิทุมมีรูเวนเลยอิทุมกระตั้งมังตั้งกับคุยมันนิ่งละข้างกับคุยมันนิ่งละมีรูก็เจริญเลยชิคุยกับไปมันคุยกับไปตำคุยกับไปวิอดสักจีอิทุมริวรานะลูกมิชันก็มีเลยชิกมีเลยตำจิตเทเซ่ชาจิตเทเซ่ก็เลยงachonmiเซ่อีกจีนักข่าวไงริวรานี่อิทุมก็ต้องเลยส่งมีเรื่อง